Musaisa mwenda saa omwe watilikandatika 14 na tondo nini na kwa dhaindi nitwalika kukunikila madhangu nitawa Caroline Mwena Muteti nikwete idhangu ya The Standard na kwa nitawasali Shabeti Wambua nikwete idhangu ya The Daily Nation. Mundu betu wa mkanesa na mkanesa na mbebo mbebo ya masako pole sana asante bebo wikala andoni naende musaisa mwendwa ekainde twambililio kunikila idhangu ya The Standard ujiwe idhangu yiwandikitwe malaria's slow decline in Kisumu indi kuona nyakanande temako yanga likone ya Kisumu yende yo kutheyo mbola na nundu wa kwithiwa indi movea wa uiti na wima wa mwene ndi ubikie kuya na watu aisia nzanzo undu vailite maugongi manenga ni twende niwe dhangu ya The Standard ni mwobo makonete indula musindi wa marathon ya aume mundu kuitwa sawe indi kwithiwa asembie na alama same kuitwa standard time na indi ethiwa musindi muthenani wa iyo alama nengetwe uito ndi niwe dhangu ya The Standard ni mwobo mandikitwe the triumphant entry kana indi ndongo isi alinda mwananchi nisikunia maundu kuya ngalikoni sia Kisumo faction ile tongo ni mundui James Orengo Babu Owino na Edwin Sifuna indi ondo medhiyo maikuna maundu mauteti kuya ngalikoni ya Kisumo ningwethangi kuelesea. Asante na indi mbeni wa udhio wa idhangu ya The Daily Nation. Why civil servants, teachers reject SHA kana adhukumi alamaki serikali meoleana na mpango wa uiti wa SHA mainyungunyisia kana wethitwe utena kana utena mitalatala miailu ya udhukumi ilovia ila ibathitwe ibosi weta kwithia sinini cia inpatient na outpatient otaume iweta kana nisithitwe iselewa na kupingisa maundu ma uiti na nge otaume yase kana be na mitalatala kana maundu matekwele kambini wa muvango usu wa SHA amwe yase kana methia mena andu mati kana dependents ma SHA kana makadi sio ala matamese na ndi mawasume katika mbeni wa page 4 na mbeni wa page 5 ya idhangu ya The Daily Nation. Otuthi ni wake ni kana Sifuna Orengo na ateti yangi mangaliko ya ole ungwa muvango wa linda mwananchi iyo rimetambukite kuya musini wa Kisumu kutoa isendambuka yo ya kiuteti na hindi na mawasu ni katika page 7 ya idhangu ya The Daily Nation ningwitha ndio kunangelele mu kwa uliko nikuangalela mawo makonete SHA na alimu ni kana kuenga likone sia Murang'a ende bena potential ya alimu kwa makusioka skulu ne nundu wa kwithiwa vaumudhani kana last week on Friday alimu amwe kana amama kupet members ni medhiwe na mwatiani na ende President William Ruto ni wabika ku yanga likoni sia Murang'a na ende before abike mati yani in the streets na meso kukwata meki wa mbini meka landhini for around masaa manini na ende masaa saa komine alimu asune male kiwe na ende masioka misini yo metata makasi kana SHA enoli na limitations kana nde ubikia kukava kila mundu ndeni wa misiyo makasi pia yena delays mbingi muno ende pia measia mena difficulties maikwete kumi access nesa undo violate na ende ni mendekethete muno kusioka mubangoni wa minute ula amaina wo ende ondeni wa mwatiani oswingi alimu asune masia kana menda makonfirmiwe JSS intern teachers 44,000 mande kwa endini wa muvango wa permanent employment na ende trio mavoni makonetio SHA mundu wetangula kana speaker wetangula nuneni na mundu Duale na samandhani wa unini mako maneni kenda manene mama ne undu limwaya matona ende kwithiwa matona kwa access SHA matena madhinata adhukumi o ala ange naende tuile kana mavo makonete SHA na alimu idhangu ya Kelly ya The Standard ende ni mavo makonete maundu kana vithukia ila twaiwe ni aidhi manga mele kuyenga likone sia kwa Kamari Seikuru mwingine kauntini ya Kitui na ende kuituka na nebatiye andu muonza aume muonza na mundu muka umwe indi atena thayo mathangu mabisa asu nimekuona na andu matemangi twe siongo angi makate mango kundu kungi na indi mabisa mena
thakame mbingi muno na indi atongoi ngalikoni isu cia kitui twambe na Enoch Kiwambola ni senator ainena ni waise indi yuti binda ya unena ni cia andu asu kana aithi asu mangamile kila maendese indi ni mubea wa usese ikundikilela na kwikithia kana indi mundu Murkomen ni watuma maobisa maende makatumania muwo ngalikoni isu cia kitui na indi nake mundu Wiper leader Kalonzo Musyoka ICA yu Mike utuma mboleli makanisani matume maobisa mausese maende makamine andu asuka na idhi asimanga maende kuwandu ngalikoni cia kamari noni visa ya ngamile mbingi silikete mondani wa mundu wina mbemba andu by the way maine na tena mabisa mandu asuma titwe kana matemangitu ene ndima kuse kuruma isi UTT yambe ya ukiaingi tikakwatwe tutamenyana na watu maka kila sama itu wale tutuko wachao kamile so naendo ida kautiki ndo kisio no sio Murkomen kana minister ende Kipchumba Murkomen kulikelela na akaikide kana ngaliko hizo akamari kwina mugo. Thank you. Tulikandenwa idhango ya keli ya The Daily Nation, Russia still taking Kenyans to battlefield. Kana mbi ya Ukraine na Russia la methi itwe na mavidukia meki vatoka nyoma kikau. Ni methi itwe utauma yo sources otethio kwa mavisa amwe alama trini itwe kana mena utuika kana kutethesi kutuma nyamugo na aingimo alame utamboka kwa makumavambi ya Kenya meweta kuidhiwa maiti madhayu na serikali ikabidhia munene wa maminista Musalia Mudavadi weta kana nimethi tumayoso matambia alama ilite makuikithia kana mawisa alama mabambe ya Kenya na kuthiku nthi wa Ukraine kana Russia maivikiana kwasia mathayu mo na kana nimekwithia mainewa usesi yula wa ilite indio na owiobo andu no maende na kutiwa ni mathayu na muvia umwe wa mikomukanilie wa kuya nthi ya Ukraine numini na kunengana andu atatu mao imitu alama mini na kutiwa ni mathayu mo na kiyo na kina atulia ngo Kenya alama evaka na mavisa ma polisi alama umitavanthu ya Kenya mena wendio wa kuthi kutuma nyamu ndisi ni mbesa hii ndisi ni chao idhango ni osi ya keli ya The Daily Nation kanayo kwe andu mana tatu na miongo nyanya alama kwa tie witi wa mana na niko ya county ya Mombasa ungu wa Movango wa Project Rise na wo ni sesola itongo iwe ni ikundi mwe ya kimbeni iungamiwe ni mundu kwitwa Daudi Bora akuye county ya Mombasa. Idhango ni ya keli indi kwina maovo makindu kikwitwa Senate mashinani na indi otondo twitha twise kikalo cha Senate kitwa ya wandene wa Parliament buildings lakini mwaine wa kenda kana September indi maketha maitwa isa kindu kiume kitwa Senate mashinani kuyanga likoni sia Kilifi kielelo cha kutwaisia Senate mashinani kuya Kilifi measa kanai menda kukomana na county kana Senate ikomana na county na maketha ma ikomania ndeni wa county mwe every year na ndi maikomana na NND pia nikenda mama LSA the role kana we wa ku support a devolution and then in the our counties idhangu ni akatatu ndi pema ovo makonete entertainment na ndi kutuka na Miss World in Tanzania lesson for Kenya kuituka kana baadhi ya Kenya mala mengine methete maipush sinduisha ta Miss World si the sitwa yewa na ende kulia is it because of poor governance kana ende inukitha kutenda infrastructure kana ni maundu meba matwa iwe baadhi ya Kenya niba kunetwa visa ya kamwili tukekwitwa Latricia Ian na koinde niko Miss World Tanzania na ende kuitwa kana ndene wa chadhikiwe yandu mekwitwa the reigning Miss World kanola wo yukwitwa Miss World eitwa Opala Sushata pena Miss World Africa ukwitwa Haset Adereje na indi akaka kana kate waranas up ange anaindi medikite ndini wachathiki una indi pia kula nyabaadhi ya Kenya maundu maema kutwaiwa kana ama Miss World mema utwaiwa nikitoa dhangoni oyi ya katatu indi bena maovangi makonete safety ya amaniwa na indi kuituka kana pia kila sikimwe kinakiwe kuyenga likoni sia Mount Elgon na inde within after 2 years kila siku chombo kie na inde asiai nimekulia how safe are our children in that school kana sia na situ si usuvioni measia inde skulu yesu kana ila sisu siakiwe na poor infrastructure sindo tasimiti si inatumika ila sia ilete kana maybe sie nini na inde pia measia kana neme blame andola manathu kuma ndeni wakwa ila sisu mayase kana ila selite kwa undu vailite nundu akwithiwa amanigwa
ni matona kukwatwa ni mbanga anytime me skulu na inde class tu kituka chombo kienundu ambua mbingela yende na kuanga likonisu. Wow. Page 4 ya ithangu ya The Daily Nation na mauwa withia wanengane makona ni na civil servants ondumwe na alimu alame oliana na mubango wa uiti wa kadi ya SHA mayumio mwanyungu nisio mona indi mawasu mama nengetwa uito nthini wa uthio wa ithangu ya The Daily Nation ni maumitie itumisio ila meutuma kana sio utuma maliana na mubango su mayase kanilo bia sivitwe sise leo masibitali yange mayenda maive upfront nukwithia bena ilobile siumitwe sia kuungamia wa fulani na be onduto na kwithia okay, well, you have to top up. Kana no wibye ki cash na indi mayase kana mpethi tupate na mitala miailu ya undu witu withi to witwa iwa nthini wa ithangu kana nthini wa mubango su ashama wasu na wisome thini wa page 4 ya ithangu ya The Daily Nation. Tusonga na mbeni kana page 7 ya ithangu ya The Daily Nation ni kana President Dr. William Ruto wa muthenya wayo ni unenganie hints ya kwase kana nukwithia ithukumana na munini wake wao yu Professor Kithure Kindiki nthini wa sakwani munene wa mwaka twendete wa 2027 ainena nthini wa ndambuka ila yetwa isieku yachuka Ruto no etie kana wani mwyani no utongoi wa munini wake na mkathia yase kana ana asira anapanga kazi vizuri ana kisirani ni kwati hiyo lengete letu sisi lengete ula munini wake wa na ngondolo ku motongo imirigathi Gachagua na wetaka na wende ya kutukuma kana au nyoma wona nyuma kwa asikana atasimama na yeye alikana kana uko kapindani kana nyuma kwa asikia hii President Dr. William Ruto no kwithia yenda kura ile mbetani ya Mount Kenya nongina mambe mundu ngiwe na uito kana we na numbers undu mekwiweta I don't know. Kiuni joki utuma mae manwa actually in a faction imwe yangalikoni ya ODM nondo akwithia measia position ya deputy president yali takwithia mainengane no mo kwana na wewe no la megwanie na ende mawo asutu ima etete thangudi ye ya the standard page number 45 no mo wasu makonete iyo Linda Mwananchi meku yangalikode sia Kisumo na ende tongo imanyanza ni malianite na ndambo kesuma kasandika atwaiwa lakini mnadhani wayo te thangudi ya meta Trump fund entry kana ende malikile ko uno na ushindi mwingi muno pata mundu kumasiye ya meina umwe na kila andu meona ata kitetwa yiba kana ndambo kesu tete that is successful ye successful pure inde ne manenye mundu yorengo Sifuna na Babu Owino ni moinde manena ngamo no andene kana ni moinde atongo Malinda Mwananchi maine na maise pesi ndu ingile meudhingilila kendo chambe mai saudhukuma na mundu William Ruto mundu akwithiwa payla agreement ya UDA na ODM ma agree kwa ilo utongoi lakini maikuona kindu kiuta cha atiwa kindu cha keli maisi ye mututi ya Raila Odinga aitie ni woko kili kana nuko chamani cha ODM pako kilwa mundu umwe atuike presidential candidate lakini yumewa normally kile silikali ne with the end you tita meitha mena mundu matona kukilia kwite kivila na ende yunge waisu ni society ya kwithia Ruto no kukathia mundu Kithure Kindiki asia no kwendewa no thukumi wake na no kwasa no mathukumi no si ni to kwenda kunenga na ingewa sia hai tuikumanda munini wa president no tamaoni kumangalikoni Yesu ya ODM ende na mawazo mai thangoni ya page 7 o makonetio ndambuke Yesu na senator county Lovi ya sekana already mututi ya Raila Odinga no metie mwe kana decision ya kwanza kana twika athukumana nangaliko ya UDA waka aiti ati there are people who are sleeping in Raila Odinga's class let them leave us as yati the late Raila Odinga told me there is no way we will work with leaders like President Dr. William Ruto. Okay. Yeah. And also ODM by say balament no broad based government ila ya umona no say you no be na president maise mewa bo no me ukaya kidogo lakini tita me kwithukiwa ekato sisi ithangoni ya katano president aisi will not kneel before Gachagua. Ruto says mundu Gachagua ethitwa yase kiimani ni chaka kana Mount Kenya ni region la weweka muno Ruto aisi wende isa kuthukumanda influence ya mundu Gachagua na isi nde so tuliandu nde wa Gachagua na Gachagua weno muneni no neni osindu bingete kunikile katuni nondo mundu director ambe abatiala ndateka ile nikenda teni
ukunikili ugango ndisika na wino bogo nina ka point kamwe serikali Islamu beani wa kisomo nile keti shilingi bilioni 23 ndo inya kabindana kama school mekwikwatya kubingwa chumani ke yamwe mabingwa omonde na ngimo bingwa oni na ilo bye si wote ni si utethese hapa nini ona kausi yo timbe ane o maibingwa alimu nemekwasanete ukoma nondo shande ututhukumana yasa naende besa tisu tile kilio isi ana ikasome bata ya alimu kana tuikata tisisi katunike thango ya the standard pena mwalimu andikite career pathways ubone na akaandika number 1 STEM, number 2 akaandika arts and sports science, number 3 akaandika social sciences naende ba tina be mama niwo kwa sia me I want to become a politician so that I can be denying everything that I do or say kiuke kwa STEM kikwa arts kana sports science kana kikwa social sciences kati ni kitu kama wanyano munde na kokona nitie muti na ubou na muti ni bena tisisi tata kikamba okay no tusieto no nyunyi ni nyunyi lakini tilo ni sisa nyama sandu wako na yuko na nitie nyunyi mwe na school debt kana makwani na baadhi na wena mumanyiwa ukwete school fees intamete tamatonge school fees tino ikwetwe na wote no kwa usi school fees lakini wewe na yule na miezi yote itonge school fees asante nende musiaisa mwendo atutikile twine ukune kilio thango nende ni saa 1:30 nita Caroline Mweni wa Muteti na kwa nita Salcha Beti Wambua tindanesa ino ni Mutongoi TV. Mowau maende mahalukete na iwinda na nzebe. Kwi mowau alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo.